tunruma hian balming lian sai oi ziak lungrang thon thu kan soyanga lungrang thon thu hi buli lai a oma masabera lungrang lai ora ania lungrang mangaina analua ti le makpa tan ti le khabu pali hi lungrang thon thu in zom zat ania tin hengte hi heta Iris Meichia Janet Ock in Christian female protagonist chungchang Asia Love Comes Softly ti series ang deuh kha ani ve mizo zia ka chuan mizo thon thu a chuan a thui berang em o ti thei tur ani tin character po hi an thahnem ang renga tin a thon thu ma sa ber lungrang lai ora atang khan han chu taila multiplot narrative kan ti ang chi kha ani dewa plot pakhat khan a phuar khom rengot lawa thon thu pahnih pathum tekha ania character pahnih pathum heta thon thu ziak thren khat entinan The Count of Monte Cristo chuan plot nge taka oma khami plot atang khan subplot chi rang kha atla dar ta chu a topa plot mumal taka khan plot nge taka khan in khai khom le diala ain chui fin le ta veka khatiang kha ani chi alawa he thon thu hi chu abu masabera lungrang lai oranu chuat hangi le dar khuma chungchang alo langa dar khuma kha achanchina lang tam lawa chuat hangi kha sai hum khonula mel tha ania an be se lo deuh main so na pom tanol maya chu apa po kha an hremai lawa tin kholar lo tak sekot khuwa papakhat tangwal pakhat tlomai thei tak kha alo nia afa po hman loin athia chumi thla kal zel thon thu chu ani chota an hming lian sai o hian a thon thu zia ka hian atlang puin a thon thu a novel ho hi tila chung ko ni ang deu na thren theya chung ko thum ang vel te po nianga alang sar chu lungrang thon thu le nu ko ki thon thu ang deu na kal theya family chronicle ang khan kal chota chu mizowina kan la nei ngai vak lo chung ko in nga thon thu kha ania tam takin chung ko nun chu kan ve a kotlang nun te po kan ve em a kan thon thu lai mu te po ania chuti rual chuan chung ko chungchang nun ringot thon thuwa hanzia chawang kha hemi lo hi chu ke chu ka in chiar zau lo a vak point ka hrechi lo heta Janet Ock ni china kan soi tak Iris na meiche ziak tu in a female protagonist chungchang vel e thon thu in zom sei de mai azia ang deuh kha ania amaro chu khatiang ema sei kha chu ni lem lawa amma saber tan chu family chronicle ania thon thu in zom ani ti kha soila nanga ya tin ama lalming lian sai oi chanchin hrim hi kan soi tu mani lem lawa heta lungrang thon thu a thon thu din dan tlang pui a thon thu soi chu dan tong kam te po arem chon kan soyanga tuntuma hen thuk takin kan lu chil don lawa kan theiang chin alang sar deuh kan khor don ani atlang puin lalming lian sai oi hi a thu ziak dan phung a thon thu ziak dan phung hi adang lam em thina kalphung engemo kalphung han don em phei chu om lo amaro chu thon thu zia dan kalphung minol pui zia dan ang hi ani hi chon ngai poimo te vak lo ni in alanga adu danin a thon thuina amamo danin upload te character chungchang te po a herrem mai ni na langa tin chu chuan a thon thu hi atidang lama mi ti lo dan deuin thon thu kha aron duanga lalming lian ko chuak te hi chu azia tu en mi alo po ani la hei chu ama zia kan hi kan ti thei tur kha anei ani chulai tak chon thuk takin kan soi don lo kan ti kha defamiliarization kan ti ang chi kha chu narrative theory pakhat ani ta chulai te chu alo langa a subject te tin atong kam man chu dan hrim te a style eng kim kha thon thu dang dai te umai ania tin kan soi ang chi china kan soi to plot le character in phuar khom dan chungchang te po kha thon thu dang lam de umai ania tin a character a duan dan po hi character maksak pui hi an nia amaro chu maksak kan ti rual khan sialan nun changa tena character dang dai de umai tum vuaya te heta fantasy zete belite ang chi te mirin tlut bal thora te ang chi an din ang khan ni lovin mi ring nun ne na in me de usi hi an itlat ani chuat hangi po nula mel tha ani an khuwa mi ten an ngai zon en apon en lawa amaro chu tum lo deuh main
mi khuat lang wal fa kha apom ta hlau mai a kha mihring nuna thil thleng reng ania thil thra phei chu ni hau lo amaro chu mihring in hmangai na chungchang te an lan dan le kan ngai ang mai hi mi hi an lo ni chi alo ani ti te hi alang na sa em a mi hi a thong thut mai a be sei lo deuin khatiang kha akal phung ani thin multiplot chungchang soitum kan ni atira takhan kan han kual ta daya abu malama chhuat thangi chanchin alo langa chhuat thangi kha me che mel thadeu mai ania chhuat thangi thon thu kha kal chawa amaro chu kha ha lai ora lo sei len na tur lai ora thon thu in tran na ania wangin kha aron soirang ta lai ora thon thu taki chu ala ze oma upload kal dan hi lungrang lai ora ati hi alain me thei dewa lai ora thon thu ang deuh khana kal chho thei ta chu lai po chon character rang an tladar nia ya a thon thu bera po kha soi thiam har te po khani ve thawani chuan lungrang hmangai na le ta lungrang hmangai na chuan kha lungrang chung ko in thla kal zelina hmangai na nga tak chung ko heta an pi chuai atangin hmangai na nga chung ko ania tin lai ora farra po kha sakolina hmangai em maya in hmangai taka in nei khan nia chu hmangai na chu chhom nung zelin zo chuana is tangwarin lai ora fanu aneya dar kungi khatia thon thu in ser son so zel khani ta hela hen lungrang hmangai na hi dar kungi thon thu le dar chuana thon thu kal kop ang deuh kha ania poideuh main dar chuana hian nupui nei fu lowa anei fu lo ti maila anupui kha hazeli ania vairam om thin ania anupui kha na uire san hlau maya hazeli thon thu po tela chumi te thon thu pathum chu nget deuh mai na kala thon thu dang kha lo lang nuala tin indiaram history a rasput ho chanchin te kha lo lang nol boka tin rambuai chungchang alo lang boka a thon thuina amamo vak lem lo po ti telin mo a chiar tu then khatan phei chuan nin om khop te po ni venga amaro chu tiat kan soi rual ro chuan a beng var thlak thunga minol puina kan rian ngai lem lo le kan ngai tu ngai lem lo le ka bu po kan mu lem lo thil kha aron soi lang nuala kha a beng var thlak thawani analua ti kha om le ta dar chuana anu puina a uire san ta ka wang khan anom pui nula mazami kan puya neya amaro chu anu pui lui hazeli khan vaifa khan ei ta hlau mai chumi chu apa khan afa pum theilo amaro chu lungrang hmangai na kan soi to kha hmangai na nga tak lungrang chung ko khan an tua an pum thunga dar chuana chuan afa pum theilo afa ni lo reng boka anu pui in vaila ka fa anei ani nei to nu a uire napa fa kha ani awangin pompo kha raviawang ti ngai theya amaro chu ta chon thon thu kal chho zela mazami nen fa pathum an neya an fa phir te kha in ang deuh mai an nia chulai chuan an fa phir pakhat le hazeli vai fa dar soi veli kha en lo in ngai zong hlau mai ta chuan he laia lungrang lai ora thon thuwa an pi chuwa thangi ton ang deuh tak mai khan dar chuana fa dar soi veli ngai zong chu misol ku tuarin na lo boral le tikhan ani thon thu kha akal chowa tin heta hazeli kha vai pasala nei ania vai pasal kha nei le hazeli chanchin kha akal vele thon thu kha tikhana daratin helaya is te nupa dar kungi te thon thu kha lo kal vele zel boka tikhan multiplot khana kala plot pakhat chowa kal lo khan akal dara tin hela hian thil makdeuh mai kan hmu ama thon thua mi tho nu ko ki heta nu ko ki thon thua khan alo lang to nu ko ki khan aizol mi hosa lian hola kha pasala aneya kha mi lian hola fa pa le lai ora fanu dar kungi fanu kha anin nei ta ti chuan lungrang chung ko le nu ko ki te chung ko kha chung khata anin siam ta ti na ni chu chulai chu thon thu ran dai ni si amana fictional character adin chung ko adin chop kha ama thon thu a vek khan anin suizom ta chu thon thu wang takania mi zo a hian kan la nei zen poi ke chon kala hrelawa tin thon thu chiar zau tak po kan ni lem lawa transfictionality antia kha aum ta heta postmodern narrative kan ti ziarang pakhatania intertextual kan ti
kha alo om ta intertext kha ama kuchua ka khan alo om ta tin intertext chungchang hi soi te po angai nuala thon thu in zom ania a in zom veka wang khan bu rang rang hi intertext chu ani veka chuti ruale ro chuan tuna transfiction kan tiang chi zirang nei ma se khami a thon thu zeding in ngat ni em lo thu in zom soi pol theile helaya thon thuwa kan lo mu to thil danga kan lo mu to kha om treu maya tin chulai chon repetition hi atam mai thon thu soi non kha indirnan helai lungrang lai ora thon thuwa thil lo thleng to kha lungrang hmangai na han soi te tin lungrang hmangai na han soi to po kha kha buwa bek khan khami upload pakhata soi nuwa khan plot danga kal le don khan heta enge analepsis manga let le kha angai ta thina chuta chuan repetition kha atam ani chu a thon thu a hian ani veka makpa tan tia te po hian ania analua tia te po khan ani veka ni chu adang lamna pakhat ani ta a thon thu heta lungrang lai ora tang in chronological order in akala a linear narrative kan ti ang chi kha ania chuti ruale ro chuan suspense asiam nalama hin analepsis hi a vele zo thina amaro chu khati rual khan ai a thon thu in din da na kha temporal orders kan ti ang chi kha chu ani chia chuang lowa hetia ta to lakal chho bek thon thu ngai nom de wani rual khan a thon thu ti chiang tura mi han kir pui le zok te kha chu anei mai ani ni china kan soi heta rasput chungchang te aron soya ramboi chungchang te poron soya tin hela hian enge analua tia khan hei zelika vai pasala nei ania apasalom lo hlanin an lo hal luma asul nu velan chuina chuan bihari ho chungchang vel kha soi chiam kha oma abeng war thlak angreng viawa chuti ruale ro chuan thren khatan nin om te po om theya tin mizo tena atlang puin heti hunlai hian thon thu zia ka hian informative deuh hlek tura zia te po kha ani theya khatiang vela ta na don te po kha ni mai theya historiographic metafiction kan tiang zia rang kha nei na lang ta amaro chu kha ani e zuti bur thei po ni bik lawa chan chu kha uluk le zual zok le chiang zoka ti chan mumal tak nei en non te po anga yang amaro chu han siar ta ka chon khatiang kharil ruwa lo langa abeng war thlak a tin ril ruwa lo lang le pakhat chu lai ora te chung kwa ina changka na le mason na an du awanga aizol an tla hla te tin heizeli pa in heizeli vaira le khazir tura zirna tha du awanga atir tlat mai te khatiang mason na du le enge movela wanga khopui zok bela changkan na mason na beise khatianga bela tin lai ora te pheizu khopuyan bel hi antifu maya an fa padar chuana thingtlang an omlain le khathiam ania khopuyan lut kha harsana neu kha lo tam khopa chuta chuan harsana neu an to wangin contract thil vel kha aboi puita azirna lam kal chun zom talo khan alo thei viau niang chu na tho te thiama afinga rema hre matin adu tuya na po athra a katiang vela wang khan contractor lian first class contractor kan tiang kha alo nia man son chho chak kha thon thu tam taka heim zo thon thu thren khata te po nianga zikpui pa nu na kong thuam puya ti te po kha tin heta anita ti thon thu te po kha na lo langa focal character in khopuya bela fin na le thiam na te mason na te duin khopuya bela chuta a hlo tlin na le kha a om na hmuna har sat na le boina chi rang ton dan te khatiang si tarlan na te kha alo om thina chu bildungs roman anti angkha ania khatiang zirang te po kha a ang hlei na langa kalai kha amaro chu soita kang khan khatiang thuk taka zu chui kha kan ni lem lawa ani hanti ngot chu har deuh mai thei amaro chu azirang alo lang ve kan ti na ania tin a thon thu soi dan hi a narration chungchang hi han soi le taila third person kan tiang chi direct narration ang chi a soi kha anita amaro chu direct narration kan ti rol khan a direct talk lo na te kha lo oma tin a soi chu dan ka a thlak maya a chang chuan third person anga a soi lai khan
first person angin nakina he chu kan la mu ang kan la soyang tiang chi kan first person khan lu le dai thina tin present tense a soilai khan past tense a han lu dai te kha ne ya hun kal to ang chi thil soyang maya ka tiang han lu le dai te kha ne ya kha tiang ani wang khan a thon thu soi dan rim po hi direct narration han tingot ai chuan free indirect discourse kan tiang chi te po kha ani theina lai te po mai theye khalaya khan third person present tense a soi tluang pa ngai anga alan na kha atam zo ania chuti role ro chuan kha tiang kha a soi chu dan phunga kha athla ka thlang maya chu free indirect discourse kan tiang chi te po kha ani mai om mangi ti theina lai a om na chin te po ania tin he thon thu hi a thui ang reng em a character po hi an tama lungrang thon thu ka akala tu le fa te an neya lai chin dang pon dam mi te po in ngai zon na le mangai na thil vela wangin anin lai china kha anin lai chin na kha adar zau zela fa ten lo neya ti khan chung ku kha adara khang te khan thon thu an nei ta veka thon thu toi te a multiplot narrative kan tiang chi ani kan ti kha tiang ani wang khan a thon thu po hi a thui phiana tin aziak dana hian entinan trong trai na ang chi te nuin a pasal nuin a fa nuin a tu a trong trai sak na ang chi te le pathian thu soi biak in sermon kan tiang chi te ti kan tiang chi te kha thui deuh soi te kha om thina chu mizo thon thu a hian chiar tin in om tu chu ani amaro chu khan message poimo deuh kha ken a nei thina thon thu chu angai nom tur ani kan ti rual khan heng te hi ngai nom deuin angai nom na ti bo si lawin ngai nom deuin ron da thei sela chu kha thil kha a nok sak lo theya amaro chu mi ringa hian tum nei run le in kai ruai tum run ang chi hi chu thil ni nom te hi lo ni ma hi direct tik lu tu thil han zia hi anin om sam em maya chung te chu nin om ve lek thin thil te kha chu om chiar tu te ta na bengwar thak tur aron soi kol na ang chi te helaya hei zeli te pa fa le api ina anu chu nuan chuya anu fa te zon chu an tuma vai raman kal chungchanga te po khan a chiar tu te ta na bengwar na thil ti lawa chuan a thon thuin ama mo reng lo thil kha soi kol du amaya nin om te po chang ve theya amaro chu kan chin chia du kan hredu ani ero chuan vairam ko thlerom dan chungchang te heta patna anti patali putra anti ang chi vel te po kha an ming hlui le heta mauria ho hun lai alauddin khilji chungchang vel ron soi india history then khat kha bengwar thak deuh chu ani loi sia chu ero chu a thon thu ti che tham lo tur angai la in poni se chumi ti lawa chuan mi pat mei chian na hi a soina sa amaro chu mi pat mei chian na a soina san rual khan a thon thu keng tu bere ro chu khang kha ani loi si lawa then kha chuan erotic fiction ang deuh rewa han soi tum tral te po kan nom mai theya amaro chu khatiang khan ni lawa kha chu in mangai te in kara tin abik takin a soi war ber chu nu pa in kara ni ta nu pa in kara hi chuan mi pat mei chian na hi a thiang hlima amaro chu nula le tlangwal in kara ni chuan a bol hlo na te an tor na te kha aron soi lang nge amaro chu nu pa in kar bi ka chuan mi pat mei chian na kha thiang hlim tak angin a ron tar langa thil poi po a thlen lem lo nula le tlangwal in kara in ngai na ero kha chuan thil thalo thlen vek mai ni a tha te chu ma se amaro chu in sir so to lo thil ania ti khan thon thu siam tu ero chu ani loya khatiang khan thil thleng mi hring nu na thil thleng kha allang chiang em maya lon ming lian a sai oi thon thu ka chiar hi chuan keima hi tel ve anga hian kain ngai deuh thina a chan chu kan ni tin nu na kan thil mu le kan riat ang chi thil tam tak kha a zep na sa em maya fantasy te chu kan va feel puya kan va chen puya ngai nom ti deuh a khovela va chen pui si khan kan oma amaro chu pusai oe thon thu te hi chu keima ka don sum dana chuan helai fantasy ka suak tu na ka vatel pui ang khan ni lovin atak taka cheng ve ang dewa in ngai na hi ka neya chu atang lam na tak pakhat po nin ka ria a thon thu te ro pui na po hi
ani pakhat ome tin vai sawn pai chungchang te vai pasal nei chungchang te kha lo lang a tirah chuan hei engwang ti nge niang o ti ka lo ngai tu a ama ro chu kha vai pasal nei khan thil tha deuh mai thlen a nei a anun sualina avuak letna ator na pakhat kha lo ni ve ta tin chumi pi lama chuan ani pathian ngai sak reng reng loina Christian ni lo sa khodanga azumo ta ka khan missionary na haro pui takin alo zu thok ve tlat maya afa te a khan a hriata Christian biakin ate khan anin khoma ti khan sa khuwa khan tin mangai na tak tak kha ron lan tir boka khalaya khan tin vai pasal nei hi thil ti na mai ani lova an chung te helai mizo nen hian kan culture in anglo em em maya mizo a chuan kan faten nu puyan nei ani chuan kan mo nu kha nu le patin kan fanu angin kan en maya amaro chu mo le anu in kara thil har sana neu thil thleng thei tam tak chu oma amaro chu la nep takani vai chu culture ran nei an lo ni to a tin an culture a hinan nget em thin box sia an thil ti dan phung alo dang lama ele in te in cheina thleng in alo dang lama chu wang chuan hi van duai thila tuna po heizeli hi apasal nu le afar nu chuan arong bolna mani ti palangin an soya heta social activist tena an vazo kha namaro chu an ngai dan a chuan kha ni chi alawa kan mo nu hi apasolom lo hlanin thuam chom chung chang vel te le culture rang in ang lo khatin thil vela khan an hal hlum ni khan an ngai ta khatin kha thil thleng thei tak tak ania vai pasal nei hi thil ngam om alo ni ngotem mangai na kan chang choi lai hian thil thleng thei tam tak hi omani tia in enlen na tura ta na thil tangkai tak te po alo ni mai thei chuan sarkar na tho chungchang te sumdon chungchang te alo lang na sai me maya chuta chuan heizeli uire na chungchang a hian apasal dar chuan a hian thiam lo na neya anu puya mangai thiam tok lowa adu thiam tok lowa tin anu puya mangai thiam tok lowa adu thiam tok lowa na tho angai poimo le lu tuka suma du lu tuka wang khan anu puya uap claim em maya tin anu puya uap claim mai pi alama contract bill lak chungchang le contract thil vela asum lak lu tam theina tur nia arina wang khan vai officer te kha anu pui sap tong thiam kha dor turin atina sa em maya lo chon sai turin khatian hanin chon saya an hanin muanin mu kha chuan anu pui kha nulat kham lo tak ani awang khan rem chang kha lo oma ta chona uire ta khania tin helai uire han soi po hi hei zelika heta conventa lekha zira catholic sister nan kan ti te khan yang chumo mei che thiang hlim ho khan sa khuwa in sir rang te khan an zir tira tin vai culture larun em pula khosa ni wang han mizo nun phung kha hrelo em maya college kha azo lo heta aramboi zo apa tak chi ata wangin aizola run chuak chowa college kha aizola khana chun zom ta culture lui le thar in nek chho vel mizoram UT ron nia suma tam sia heta mizoram up to sap ho nun phung te le vai mi chang kang ho nun phung te kha an lo hreve ting tang sia sum che vela tam em khalai culture in nek bo ruak vela khan thalai nun kha azalen em maya chulai a chuan nun dan kha athiam talawa mi pat mei chiat na kha na tluwa tin adu wang ni mi aloin an chung kota na thatur nia angai anu le paina nei tura an ti kha aneya ama aya upan tai ania a mangai lowa a uire san tareng boka khatiang kha thil om ve thei lu tu hi ne nuna hian mangai na hi apoimo a khosak phung te chu apoimo em maya amaro chu ti rual chuan mangai lo nei khan uire sana amaro chu thil sual ati ani ti ein hriat khan a let le a uire ni ti hrelo khan uire lo anga pum khan uire lo anga ngai khan apasal khan ala lut le ta chuan ati sual thup nan khan a thei to pina mangaya amaro chu kan pathian thu in lang lo tura thu ru renga om lo atiang deuh khan uire na chu apasal fa ni lo ina uire na fa kha lo pum ta sia a mela han vai
fa ani ti kha chiang em maya ti kha nanin pum thei talawa kha tiang vel kha thon thu kal dan ania mi ring hmangai na kha alang sar ma chu ti rol chuan mi ring hmangai na kha tianga theng tur han pathian hmangai na bok kha lo lang le ta abu masabera sa kho hlui le sa kho thar kha ai ne ka ain suwa sai hum khuwa chuan Christian engemaw zat an awm tawh a amaro chu Christian lo tam tak an lo awm a chumi Christian lo inkar vel sakhaw hlui leh sakhaw thar in nek na kar vela chaw seilian chhoh chuan Christian chhungkua kha an lo ni a chuathangi te chhungkua hi amaro chu apa kha chu hel rei ngang khop mai a kha tiang ani wang khan pathian mi hriat pathian thuai chhungkua ni a panin hmangai em a pathian hmangai na pawh an chunga pathian mal som na te kha an dong na sa em mai a tin thingtlang khua ami an mani thingtlang khaw chhuak an nia an khaw chhuak na thingtlang mi te khan an pal na sa em a an ni la khan an do thei em mai boka kha tiang khan chung konun te van tlang in op dan te tin ramin rel bol dan thlengin he thon tu a hian a ron langa helaya ram buai lai insurgency hun laia vai ho sual dan te kan mizo tena an tor dan te tin heta mizo union le MNF chungchang te MNF hel na kha umze nei lo deuh ani na laia oma amaro chu thil than in lai tam tak po oma Assam sarkar hnuaia district poimo lo tak kan ni chhodan chanchin te heta UT kan ni chhodan chungchang vel te kha kan political history tele a context kha thui tak kha mu tur om ta i chu chu abeng war thlak em pakhat bok ani chumi lo le chon character dang dai deuh mai lungrang thon thu atang a bu ma saber atang khan chuathangi atangin lai ora alo pianga chuathangi thon thu kha lai ora na thlaka chona budang a lai ora thon thu kha afa ten an thlak ve le a khatiang khan afa te thon thu kha atu le fa te ti khan thon thu kha kal dar noi maya an thlak ve le khatiang kha ani chho lai khan poimo deuh character lang rei deuh mai oma lang rei ti an lang rei veka lai ora te chu a top thlein an langa amaro chu ti rol chuan an thla tu bul poimo deuh anu pi chuathangi kha abun hunung ber thleng hian a langa amaro chu abun hunung ber thleng a lang e ti lo chuan abun hunung ber dota khana thi to a abun hunung ber a lan dan hi chu dictionary repetition a tam em ani kan ti kha a thon thu soinu na tam em ani kan ti a khan helaya dar kung te thon thu lo lan le na hian chuathangi Peter ko mu padeu to mai kha aron lang non le a chu chu a thi dan te kha chiang zo kin aron lang le a ani character hi apoimo em maya chang chon lai ora te nu pa ai ma apoimo na te kha ne ya tin Peter nun tha tak mai kha ni ya henu nu na hian thil ro pui deuh mai lo langa khwal thang ko pa mel tha ani ya tangwal poina nei zo tura an ngai lo ani lai khan mi khwal zan khat lek riak dar khu ma kha alo ngai zong em maya tin dar khu ma po khan alo du ve em maya an voi khat chet sual na khan arai ta hlau maya amol pho pha em boka amaro chu khata arai kha ti sathil takarai ani ringot lowa mi pa ngai kha ati sathil a hur her wang le ka tiang thil wang ani lem lo mangai na tak tak ania chu wang chuan adem poina lang lem lo a thon thu han siar po hian khalaya khan ti chuan fa neya apa zon chua du em an zong thei si lo apa chu a thi to ti an hria apa far nu le anu kha eng tin ngen zer an hrelawa a u nau te kha eng tin ngen zer khan hre reng lo ani chu wang chuan an zong aizola te po khan pi chu in dor a nga te po khan a zong ru thina mak deuh main an mo nu kha lai ora pa far nu fa fanu kha lo ni le ati khan lungrang chung ko kha anin tong le lo mai an mo nu te ani le ta zela chu maza mi kan ti helaya lai ora fa pa dar chuan anu puini ta kha ania khatiang khan a thon tu te kha a kuala a topa te hian in sui khom le thina sui kim vek sem po ni lowa le ka budang te zau zo corona uluk le zuala academic paper ziana thamania
kan thei ani te chuan a ziah te pawh kan la ziak tur anga ila tikhan a tlangpui zor kan sawi ni sela nakin a sawi ngai dang te la awm ani le kan la hriat zel atan kan la en non zel atan te pawh sawi tur te pawh la awm mai thei e